dayo temi phi wo pat chagini gi kot kubor chagini gi social media sadu ilali uniform ball bai haman lagi chenong ya kelami pemi ball bai geduk kata football mo kata sports cibon gi kam yele ki gwa yi gi khon gi nga gi yong phi wo yele mto du ke football yi yele cricket yi yele boxing yi yele gi bun jai gini gi yele ke hendrai gi yek wasa siwong kwa iwo ku ke football hini ha dong hatha nyong i kemudian yele boli cici put ge kete yuluti hi wo khon gi na dong yu ku kam tu ke indoor stadium kat ge ni East Janti Hill district UM do ke tai ge wi het khia ku wo yele ke do so san ngud khnia kam nu yuluti wo mi kita gi snar yele ke North East Olympic ku man hini hanong ba shlong ker kauman kate pa i hawa yo ye gi tuan gi district mi kita gi klori le ke kat wa i ke Meghalaya kat wadang mi gisgi nang her chatre nang mi gisgi nang her i chatre te hejinge to wa gani ge camp sports ngale we no ele ke sports under 17 player yong district waju ele ke boxing waju ele ke golf yo wa to wa emkam don hi wo uchna don hi ya keluti lani uchna don hi ki but kemudia go pen yo i sagite gi kon gendro kam new life ne ki da mare gi ki da laluti gi hendrai ke jingwam em ki nong ya luti yo phi wa gi kon gi nat waduk ki ang ju pa thongi o yo phi la da rap yo rap la to rap mi khmat gi kon gi nat yo ki wei wa hadu ni gi nang ge ju ba gi jing practice i kon waduk man da cha silek i kat wam yo i utit sneakers di was ador kat wam yo utit tracksuit di was ador ong i coach ong i tu gi manager i pidam ga o yo sa romulai le se chlong wadu phi kat wa kesap ke talent hai em go i gi wadu ku khlan bor ku wa u yakun hendrai im yo stage nei daw i wadu gi cibun ge jing cha yo roj ku nga pen bitar go nga ten yo perkhat wa depelat wa cha yuroj warai kam gi waduk dei te wa him kabu gi wato ki wa bet ki wa dom ki wa iu thet i chi sen san snem tagaro am te i wan pen che phi ham bet re ga tu ko wa wan do chi sen lanu kom dap kom biang ha ga jing im gi yong phi kam gi pat ba